Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiban cara tatugur urang si gedanyo sendiri yang han getim semayang dia. Putat hud sebab urang hana semayang kepegah lagi abui. Pukun dia age abui ni bukan roda hana semayang. Beda. Matanya hana ke semayang. Yang tanya hana ke semayang, gempegah orang hana semayang sama lagi abui. Nyo yang semayang anu, iya nu iji ikalan mak hana semayang, iya hana semayang. Ini kun bupa tiga, iya nak iji malu. Putra ini kun, hai ma hai yah hana semayang, baik gaduh nu pegat drone lagi abui. Iji, pegah-pegah katanya, ma, kalian semayang, mereka pernah lung kah urung belah hilung, yang kema, nyo kalah hilung, berarti semayang, bak drone karab lahi. Ne pula hilung, gejuk lung li Allah bak drone, ngat na tahu ingat ne, lung kali ajuk buget, kali aku buget, lung kali ne ajuk bak tumpu, katrung puja, dan kali kepurno li tumpu, rupa jima, kanyo anak semayang raya desa. Nak semayang memang mereka pernah lu menyekahnya kayak pegah balung cok baca tubi mau malu hana giyo semayang lung jemung kang senang kadu saja dong kadu hana senang ke tubi nyen tibat kataud lemahnya baik kataud le tam doa mentang Allah putra tam doa bagah meninggal itu dan mentang ahli desa manjir tam doa bagah meninggal mah deh Bubagah meninggal pikiran bro begentim semayang pengingat betul sabah unci kanyo yang hana semayang unci kanyo yang hana ibadat kanyo ane hana hak memberi tindakan yang tidak terhormat nah cara tak pedah betul-betul berarti insyaallah